Kumsang zakwa somli peruk September ninga a Stone Town Sultanate of Zanzibar Freddie Mercury hello pianga anu le pa te hi Parsi Indian anni Parsi Indian kanti te hi tlangpuin Muslim havin Persia le achevel ram kum zaruk som thum paruk atanga zaruk som nga pakhat siya an thunun tak awanga ethno religious group anti sakhobil pakhat le zuitu India ramaron tlan cheta te anni bera voini thlengin he sakhwa Zoroastrianism kanti hi India rama minority ni in anla cheng vereng ane Freddie nu le pa Bomi Bulsara le Jer Bulsara te hi British Oben Noya Bombay province chung Gujarat huam china an khosa a heti laya an chena khopui hi Bulsar tia kau ane tuna ero chuan Valsat tia kau ani to thung Freddie pa Bomi hian British colonial officer cashier na atho chu achunjom zel theinan India atangin Zanzibar British protectorate noi thawa oma an pem ta a protectorate kanti hian in obet pop lo deule indirect deuhleka British sarkarin thuneina aleko na emo British sarkar puina le tho hauna manga ramdang sarkarin in rel bolna akal puina hi ani ti te poin soila atum athelo tura ngayang Zanzibar hi Indian Ocean a thlerkar pakhat ania amai ro chu African Commonwealth puiram pakhat Tanzania epa om ani dai thung ti chuan Freddie Mercury te chung hi apa na awangin an pemton ve seka hei wang hian apian na te a school kalna te le alar chhuak na te thlengin a impersan ve hle Freddie hian naw meichia pakhat Kashmirai anei ve bawk makveang reng deuh chu Freddie hian hapa ngai ba ka hapalidang aneya hei hian nasatakin a ole zailama apui ni a soi ane Freddie te chung kwa hi Zoroastrianism sa khowwan tu ni in ano panlai hian India rama hun amang deuh bera kumsari mi lek ani lai hian piano classical chana akum le sangkha zakwa somnga palia kumriat mi ani hian St Peter's School English style boarding school for boys a Freddie hi kaltir ani vele a he skula akalna hi panchkani khwa Bombay atanga hlawak lawa om ani kumsom pani mi ani hian an school band the hectics ti chu dinin rock and roll artist thenkhat abikin Cliff Richard le Little Richard te hla an save chin he bena amembar puite soidan chuan Freddie chuan western pop music bak angai thak vak ngai lo thule music le hla radio angai thak to chu piano nen azai pui thei ngal mai zel ni in an soibok St Peter's School akalai atang hian Freddie ti in ain kautrana he school atang hian St Mary's School Bombay lama akal vele a he hmuna hian secondary schools of in February sangkha zakwa somruk pathuma Zanzibar lama anu le pa te afin vele ta ani kumsangkha zakwa somruk palia Zanzibar ram chunga hian boina ron chuakin Arab mi le Indian mitam takte ti hlum ania Freddie nu le pa te chuan an sahim nan Zanzibar hi chwa sanin Middlesex England an chungin an pem ta ani England an pem nu June ni sangkha zakwa somruk pakwa a citizen of the United Kingdom and Colonies a in register ve a khwale tuinina anei ve ta ani West London England a hian Isleworth Polytechnic art lampang azir chhun zoma chumi hnuwa Ealing Art College Graphic Art and Design azir le a sangkha zakwa somruk pakwa kuma tho hian he azirna college chang hian a graduate veta ani graduation zone nu hian Freddie Mercury hian Roger Taylor Queen bana and drummer ni tanen Kensington Market a second hand thuam no anzuar ve thin he baga hian Heathrow Airport a po bag suitcase ve lorem khom tu baggage handler na athok ve lop thina heti live vel hian a thian te chuan mizak zoom le chongtlem tak ma se music lama tui halna na satak nei mi ni in an hutrin ani sangha zakwa somruk pakwa bok hian Liverpool based band Ibex azom ve a anhuwa wreckage ti a he band ming hi thak ani he band hi ala chwa theitak mai lawa wang te po aniang Oxford based band Sour Milk Sea azom le a ma se he band po hi sangha zakwa somsari khan a ke chevele da tho ani April sangha zakwa somsaria Freddie Mercury hian guitarist Brian May le drummer Roger Taylor a second hand zor pui chintenen Smile band andina
he bendin kum hi mun thenkhat-ah chuan kum sangha zakua somruk pariat angin a inziak ti kan shetel donia ti chuan sangha zakua somsari pakhata bass guitarist John Deaconan an band chu aron zom vele a he mi hnu deuh hian an band ming Smile ti chu Freddie hian Queen ti in a thlak ta a tin heti lai vel tho hian a ming Bulsara ti chu Mercury ti in a thlak vele chia bawk an album masaber an release ma deuh hian Freddie Mercury hian an band logo Queen Crest ti a hriat chu ama nge in a designer he an logo a hian Freddie chuan band member tinte zodiac chinchia na pali te chu moi takin arem khoma Deacon le Taylor te sign Leo sakei bak nei te Brian May sign Cancer chakai lem te le ama Freddie Mercury sign Virgo lem te chu omzenei takin arem khom ani sakei bak nei pani te hi asir ton tona din tirin letter Q an pomlai angin alanga chakai hi letter Q chunga bo tirin May al chhuak lai lem chakai chunga hian da bawk Virgo la sinulani om tak pani te chu sakei bak nei hnuaiah letter Q ma chon zongin a chutihrualin letter Q chunga hian lallukhum ada tel bawk ti chuan heng ho zong zong hi sawa mu ni om tak lian zet mai thlazar hnuaiah a om tir ani tin he an logo Queen Crest hian Royal Coat of Arms of the United Kingdom ma entir tel ve bawk kum sangha zakua somsari chhove la tang hian Freddie Mercury hi Mary Austin nen anin zui ngor hle a Mary Austin hi an band guitarist Brian May atanga a hriat ani nge West Kensington London Austin nen hian kum engmoti chung chuan cheng duna 70s lai hol vela tangin Electra Records a executive American mipa nen anin kop chhautan le a December sangha zakua somsari paruka Freddie Mercury hian sexa ani na dik tak chu hre tak chungin Austin hi ashil taroi maya he hian anin kar thu ti top ngalin anin then chunzom ta ngalani ti chuan Freddie hi an in lua tro ma chang hian chhuakin 12 Stafford Terrace Kensington a in sona hemi bulvela tho hian Mary Austin tan mun aleisak bawk ani hemi te pani hi thianin po tak angin anin enzui ta thova Freddie Mercury pei chuan a thian thanei chun angin a soifo thin kum sangha zakua somriat panga interview na po hetiang hian a soya kangai zong thenkhat ten engwanga keima a Mary Austin ni mun om chu lualan theilo nge an ni timin zot fo thin a chana chu a theilo ani deuh top mai a chan chu Mary chu ka thian nei chun ania tin tu ma dang kamamo lo dan angin in nei lo maila ka tan chuan kanupui ang tho ni in nei ang tho kan ni kanin rington ma chu ka tan tok viawani ti in asoyani he ba kai hian Austin tan hian la aphwa nuala chungzinga chuan love of my life ti po kha atel ani Freddie in nung bernita room somni pariat lai omna brick bang sang taga hual chhuak vek Garden Lodge Kensington a ompo Austin ni thansak hi ania tin he ba kai hian Freddie Mercury hi Austin ni fapa upaber Richard the Godfather ani bawk ani sangha zakua somriat kum chhovel hian Austrian actress Queen lapakhat It's a Hard Life tia poa modela an man Barbara Valentini nen soizom ania amai ro chu Freddie hian chianang ba kainen lo thu a soithung heti livel hian Freddie Mercury le German restaurant nei tu pakhat Winfried Kirchberger te anin date lai ani nge kum sangha zakua somriat panga Irish mi lumet tu Jim Hattananen anin koplea ani nen hian hun rei tak chung anin zui ani Hattana hian kum sangha zakua somkua HIV test a positive a Freddie Mercury nen hian an hun top lam kumruk chung zet anin zuya Adam lo lai po enkol tu berle boy pui tu berni in Freddie thi lai po hian akianga Hattana hi a om vereng ani Hattana soidan chuan Freddie thi lai hian in nei zungbun a pek chu bun chungin athia a thun hnunga ero Londona a chena in chu Jim Hattana kuta ni lovin Mary Austin kuta a hlan ani kum sangha zakua somsari le palia radio DJ Kenny Everett le Freddie Mercury te hi anin tonga Kenny Everett hian Capital London Breakfast Show a Freddie telve turin a soma anni pahni hi music lamatui ve an ya wangin heta tang hian anin kom ngei chunzom ta hle ani sangha zakua somsari panga a Freddie hian Bohemian Rhapsody la advance copy khat kengin Everett hi atloa
Everett hian atira chuan hetiang hla sei le minute ruklai track te chu khoi radio station ma in an play tu aring lova ma se hla chu han play ta thova a hla tluana angai thlak zo meu chuan na le tha atingang aniang kumza chung chu number 1 ani rengang tihialin afak ani Kenny Everett hian dot asoi lawa ang khop mai voin thlengin he hla hi mi zong deuh thonal ti ania anal zia le danglam zia soifia vak ngai lovin mania ngai thlak mai afu ber ome tumkhat phei chu Everett hian ni khat chungin he hla hi voisom thum le paruk ngot mi te hriata zuhan soya mole 70s chung zong hian Kenny Everett hi Freddie advisor a hrangah in ngai zong ni lo ma se anin belbul na sa hle kumsang kha zakwa somriat panga in hmu thiam lo na nein Everett nu pui hlui leidili in ama chanchin aziana ati chua apasal lui Everett ni na diktak atarlan te chuan Freddie le Kenny Everett te in thian thatna po ati top hiala amai ro chu sang kha zakwa somriat pakokuma anin rem le ta ani ami pat na chungchang commentator thenkhat-in Freddie Mercury chuan van tlang ma a homosexual ni na diktak athup ani anti lain thenkhat thung chuan thup lovin gay pa ngai angin na om anti ve thung hemi chungchanga tho hian December sang kha zakwa somsari le palia News Musical Express chuan ngei om le chan nuam lo tur tak main homosexual ni chu engea an ti in zona chim om zet mai an zota hemi tum hian Freddie hian na takin a changlet ani United Kingdom a hian kumsom ni pakhat chin tan homosexual dan mi pa emo meichia le meichia in kop phalna dan chu kumsang kha zakwa somruk le pasari khan an lo mang tan dai to ani kumsang kha zakwa somriat paruk po khan the sun chuan Freddie chu bisexual rock star angin alo soi to bawk ani hengte ba ga hian mi hip tuma concert na mun le stage a chet vel dan te chuan sex lama ani na diktak aphau chhuak ani ti in journalist thenkhat te chuan an soi bawk kumsang kha zakwa somkwa pahnia Gay Times editor John Marshall chuan Freddie Mercury chu concert na le mi pui hmuwa gay ani na tilang hrelem lo ma se chipchiar taka mani ni na soi hrele soi chhadu le mangsi lawa apu ani heng zong ba ka hian na obituary a chanchin ziana apo Freddie chu ama ngein bisexual ani thu asoi ti a zia ani bok kumsang ni sompariata a biographical film anti chua po anhla Bohemian Rhapsody chuan soiselna atoka a chan ber chu he hla hi Freddie sexuality pau chuana le soi chuana hla ani ti in ril ruchok buai theile thil hla omani ti in an soi ani stage vela te mi hip tum takin danglam tak taka in chain chekwal vel thin ma se stage performance pialama chuan Freddie hi mizak zoom le in kil toi mi ani a abik takin ami hriat zong an ni lem lo te phei chuan aponga takin a bezen zen lem lo hewang hian interview tura somna tam tak po a hnol fo thin amai na soidana po stage a ka omani chuan boruak kangamin zamna kanei ngai lo amai ro chu chungrila chuan hetiang hi kanina nilovin midang lamdai kani ti in a soi Nirvana frontman Kurt Cobain thi ma a athunu hnung suicide nota po Freddie Mercury a chet vel dante mi puiten an a chil dante chu angai san thule a thik thu aziak tel ane journalist ne na Freddie hian a namle sa khuana apuang chhuak ngai zen lova amai ro chu hetiang lam hoi zong pon lam mi le namdang mi ni ang dewa zona an zo chungcha nga ero chu kani na keima om ania Persian popin je angin kakal kwal zelang ti in asoya hemi om ziania lang theita chu Indian Parsi ani thule Persian mi ani na chu za pui lovin a chuang zok ni in alang ani heti rol hian English nun dan phungte an thuam bel le music te chu England leilung ara ma dai to in alongai sang hle to thin ani kumsang kha zakwa somriat pakhata Melody Maker British Weekly Music Magazine in Rockstar 10 an theina hi khovel ti mason nan le siam thatnan mang theita se ti a azo na chu Freddie chuan chungthil chu politician kuta daro mi big le then khate chuan an theipo aloni theye ma se mitlem te anni John Lennon ero chung zinga mi chu ani
achan chuani chuan theina aneya tin chu chuan mipuya le an ngai tuana ngong anei thin amai ro chu chung thil ti ve tur chuan thiamna le theina angaya tin hetiang ti thei John Lennon ang hi chu mitlem te chawan om keima anga talent mun khat chawa nei ve ringot ang hi chuan chutiang ti theina chu kan nei ve lem lo ti in achang ani Freddie hian kumsang ka zakwa somriat pahnia an album ti chwa hot space a alhla pakhat life is real ti chu the Beatles member Louis John Lennon tan hian a hlan nge ani Freddie Mercury hian zote angai na in avul nuala heng a zote zinga hian Tom and Jerry ti po aneya Mary Austin ni pek ani nge sangkha zakwa somriat panga a solo album ati chwa Mr. Bad Guy ti chu a zote hautan le khovel pumpuya zote ngai na tu te tan a hlan ani kumsangka zakwa somriat pasaria HIV hrik akai ti ain hriat atanga thlaeng mozat nuwa Freddie Mercury hian akum somli pakhat na pian cham Pikes Hotel Ibiza aloma he hotel hi Mediterranean tuipuya island pakhat Balearic Island of Spain a om ani he mun hrim hi Freddie hian angai na in athlamuan thlak ati hle a chol hadamnan hun po alo mang fo to thin ani he hotel nei tupa Anthony Pai ka hi Freddie thian nai tak ani bawk he mi chuma a birthday lomna party hi abe pui angreng hle a mi zasari velin an chim ani ome a birthday cake po hi Sagrada Familia biakin lem anga siam ni in matter ni zeta sei ani October sangka zakwa somriat paruka British press chuan Fredian Harley Street Clinica HIV test a positive thu an chua hemi nu hian the sun hak video chuan Japan atanga ron ho Freddie Mercury chu Heathrow airport a HIV test chungchanga tho zona an zota he nan na hi availo thu in achang ani a kawppui gym hatona chuan April sangka zakwa somriat pasari vel khan anatna ve hi aron lang chhuak ni in asoya Freddie ero chuan heti live vel tho hian interview na lama chuan HIV test a negative thu asoi thung hetia a kawppui berin anatna chungchang asoi chua baka a hrisel na tlak niam dan ataksa mu theya alan chua wangin British media le press meet chuan a chanchin ngai venin an virboi vereng boka kumsangka zakwa somko a phei chuan mi zong hriata anatna chungchang hi thedarin alo omta ani February ni somparia sangka zakwa somko kumveka Dominion Theatre Londona Brit Awards in hlanna a Freddie Mercury hian adam chunga atop na ni turin mipui ma a ain lana a band member te chu zomin outstanding contribution to British Music Award adon pui ani athi don nailama po hian photographers te chanber alani renga sangka zakwa somko November thla a the sun chuan Freddie damlo na chanchin hi thailangin a phek ma saber headline a hei hi official ani Freddie adam lo na sa hle ti in atar lang kumsangka zakwa somkwa pakhat June thla atangin a chena in Kensington West London a atom deuh chota tunma alo kawppui thin Mary Austin chu ama thlamuan tu ber pakhat ania athi ma kar phe hi chuan atlo ol lo ani Freddie athi don nei lama hian khuwa mu to lo wangin a khum chu a tho san lo ani bera anana chu tor hreom ati ve thine ma wangin thi thuai adu thei hle a hei wang hian adam doi ei tur na chok na ti lo chu a ei chun zom du to lo nge ani ome November ni somni pani sangkha zakwa somkwa pakhata an band queen manager Jim Beach chu a chena in Kensington a akawa mi puite hriat tura a thunu hnung bo sai turin ati ani hemi tu khian he thu hi ti chhuak ngal ani bawk a thunu hnung an bo sai atanga darkar somni pali vel ral hnu November ni somni pali sangkha zakwa somkwa pakhata Freddie Mercury chu kumsomli pangami ni in a chena in Kensington a athita a athi chan hi bronchial pneumonia ni in AIDS wanga thleng ani achian nai tak pakhat David Clark a chuan Freddie thi thlengin a khumbula hian a thutpui vereng ani athi hnu hian Austin chuan Freddie chung te chu an fapa le u nau pa thi thu telephone in a thila hemi tuk November ni somni panga hian Freddie thi thu hi adar chuak ta ngalani November ni somni pasari sangkha zakwa somkwa pakhata West London crematorium thlan mola Freddie Mercury chu vuina nei ania
Zoroastrian pui thiamin vuina hun ser hi mangin a chung te baka a thian hnai tak tak Queen member le Elton John atiamin mi som thum panga velin vuina hun hi an man pui ani. Freddie du danang nge in atak sa halral na vap chu Mary Austin hian la in ama bak tu ma shiat lo na mun le puan chhualawa aphuma. Freddie vap aphum na mun hi asoi chhualo tur thu Mary Austin hian asoi bawk. Freddie hian araw sum thahnem tak a chen na in tepo telin Mary Austin kuta ahlana heng baka hian asum la bang thenkhat chu anu le pa le u naw nu hna ape bawk tin a siam tu Joe finally hna pound hnuai nga a personal assistant Peter Freestone hna pound hnuai nga bawk a driver Terry Giddings hna pound hnuai khat le Jim Hutton hna pound hnuai nga te ape bawk ani. Mary Austin hi Freddie Mercury in masa Garden Lodge Kensington lama apasal fanau tenen an cheng chhun zomta ani. Garden Lodge waltu bangpon lama hian Freddie Mercury thredengnan shrine atana mun serbik siam ania ama ngai sang tu tele sun tu tenen tlona sa thei hle athi atranga kumthum hnuwa phei chuan Time Out magazine in Freddie in pon bangbula shrine an siam chu Londona rock and roll shrine lian perani ti in an report ani.